Tunafanya maombi ya kipekee. Kama unaheshimu Mungu, hata wale wanaongea sasa, tafadhali tulie kidogo. Naam, tutapewa signal pale. Mtatupa signal moja kwa moja tuweze kuanza pale cash. Tutaanza na introduction ile, yani togo chakira ko barenta balia baokora maitembare bare behind the scenes. Bali batari korrekana lakini baokorega CNN ase TV yiga Etaya. Gusase TV ende yonsi ntubwate bali bare magega. Munabona nko baretera turi abanyaruka babere abarari baitu babwatu mu manyiboko beka amangane mbeo. Bale sege ntokeria somo nubwe kenyamorero tokorokanga transmission. TX eso bwenge lakini ndeso obutambe transmission ko baleta turi tiga turachikanirwa DJ nabo kunyago toa egente kigie band background bako batayari rinde batutebe tubalente munyaroko yo mutubate kurukunga Ruth Aluda oinando gokoro mu ruberio lya baikirega munyaroko mu tangani pi okurukunga Ruth Aluda no yondeiga oitotokoroka Ven Moriango niko background Cash yuko on stage. Thank you so much. Yes. Ruth Aluda oikira na ndenero gokoro mu ruberi ori okorokunga aya na eteire. Karibu sana Ruth, mwakirango chinkobi, mwakire chinkobi. Kamera moja inaweza aona crowd pale vile wanachangamkia. Ruth Aluda nomo omosani Etaya gokorokunere Ven omoralina erebubo manyo monene ACTX was transmission Ven Moriango. Au koromuro bilibobo lemi. Cash, take it up. Yes. DJ, punguza kidogo. Omwancho mulegere Etaya TV ndaite gokwaliga ninaende. Welcome back. Kagerete mwarorire news cheito. Mwarorire what we can do and this is just a start. Mbono togo chaka inyorana Etaya TV noere ime ya Facebook under the name Etaya TV. Notoro mtandao X gose Twitter tokoruku Etaya TV KC. Na boigo na bogo totomera SMS ase number 0735 333 000. And right about now mna moigo rento wata abantu ba TX ga na abako make sure na tore mbeo tore wero tore very good looking and everything in a run smooth. Ven Moriango kwani abantu ake haba rigari bonsi Etaya TV ningongo bakwani gari andon spisco gari asemore nchiritari anebuna moigore nkoro ku Ven Moriango aiga Etaya TV nigonde transmission kwene kibuna amariogi ngosokare go chaigare buya igobuna moyaro cheigo nabo igongo korande egepindi gekoro kwa oboremi ase togotalera abaremi elinde tuwa manyanga inkikeli babwate etugo boigo ngosimeka bare ebimeri elinde tuwa manyabu toko manyibuna ayo mwanchi omuligeri elinde bwesemi korwase omoroberio yiga bwoboremi boigo inche nigoinde e reporter korugali ase chi ebunge ya Nyaribari Masaba mbuye mono genderera kuligereria Etaya TV igaiga nonka oborabu bwomogusi Wairire. God is good. Kwa nini mmekasirika? Tumewakosea? Tumewalisha, mumekula keki ndio hii, alafu mmekasirika mtaki kunisalimia. Wairire? Wairire nainde. Mbia mona sogocha erietaria nenkoro kwa Ruth Aluda. Ruth Aluda nere head of transmission iga Etaya TV. Iga siane na my sister here buna tebire no kwene kianga chibi cha mokonyora ne chingia eriogi ne rigia ebipindi byonsi mokonyora nebia iga siye yuteriengia twakire chinko birende nande ngo korando moroberio korokwanga aya na eteire no moroberio kogochera kera ritukoria ramisi gochakera enseye monenusu oika chinsa ibere aso moroberio yo nigo togo feature abantu bari baeteire emechando ao erinde toko moyo ari ayore iskari nayo oye moyo ogendere bwega sekegi mabuno mugusi erinde rio tosuke bosio Etaya TV na boborabu bo mugusi togendere kodigereria nande inu muri iskari gendera goto support erinde tonyare ko baretere bipindi byonsi ebia angena asemore mbuya mono. Wow. Cash. Yes. Hao warembo wako sawa?
Wako sawa kabisa. Bono gaki ekiagere TV era ali mekashi otako walirisi rende bamenya okalia elinde tona cheke kibwango wango. Sawa sawa, asante sana Ven Muriango, Ruta Luda, Engineer Chiaito. Yes, thank you so much. Cash ntobate reporters baito korwe ground no bariga Eric Maobe, Cornelius, reporters baito no bari gocha iga ogero Peter goso Peter ogero bache gocha liga. Takikeyemo is just introduction tunacheke to isiro okora presenters baito bataracha bari basoma mangana mayi. Cash, take it up. Yes. Without these people, ndogo tuara news ile. Yani acha paka ni camera morolenga. Story ora akole Cornelius. Yes, imeeta TV amangana maya na kirengi tokegenderete ga. These are the people responsible. Ko make sure na baonchoka ni regusi yonsi pi baretira mangana onsi ga barosi news chiachionea. Yes, with you. Nabakwanira mwenzi wa irebuya omurigererio itobo getaseni Etaya TV nigonko gukwania ndozi asoberete nimanyete nga mwabire mokuganyira sana koremero biri Etaya TV togoteba bunambiye mono asengencho yogochora kubwatia Etaya TV nero burabu bwagusi nchiri gonkoro kwereka maube nigondabe ngonchokara na ase binyoroime ase chibunge ao bune bunge area ya Kitutu Chache South abo igonto genda ase bunge ya Kitutu Chache North goika Bonchari asoko ene kiamuna twakorenteire bunanyare ko bakagwatika ngocha tori bakabwoga so ikaransete tonyabe kenteneni kera omogusi anyare ko bagakonyenyora buna atekire tugukora igatogoteba nga ginko reporteria Etaya TV koroiga ase bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nchenkoro kwa Eric Maube na inchi tigamba kwa nimbi amure litanga ngoro kwa Cornelius Onyancha Mugusu igonko reporter ya kurochiruti chabo machoge chache umachoge barabu amna South Mugirango igongo china akora kingo tabanga ko reporter ya Etaya TV igonko kwa Cornelius Onyancha Mugusu kana nchemba kwa wairire buya ncha serie tangoro kwa Felix Nyakundi inde reporter korwas chinsemo chiaborabu nabo igo ebunge ya Kitutu Masaba inde nakunera kege bunge ya Nyaribari Masaba ngokora ngotebanga korwas omubaga abwe bunge ya Kitutu Masaba Nyaribari Masaba nabo igo ebunge ya borabu nche Felix Nyakundi. Chinkobi tafadhali. Thank you so much, appreciate. Omugabana we county ya Nyamira Muske Amos Kimomi nyalibo mokonyo Daktari James Ondicho Gesami abajumbe nabaga ba MCA nigo bakira muri koenekia nga nigo baguchikirania abamenyi benseme yo amagendero gukwana Etaya Television ase bunge ya West Mugirango ase ward ya township nigo abaraya bate brebuna nigo babekire mekakati yo koenekinga nguchikirani bale abamenyi be county amagenda ase chiwodi chonsi emera ase county Nyamira oyo ningo gose ngo reporteri ya Etaya Television korwase ekenyoro gya tente yego toka se ward ya township ase bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira lietaliana igonkoro kwa Ogero Peter Chinkobi kabisa. Biamono sana. Cash, take it up. Biamono sana. Biamono abantu baminto Ogero Peter nero yo tsunami nimbe kingo bwatia mangana na bwatika korwase county ya Nyamira korwase bunge ya West Mugirango bunge ya Kitutu Masaba kweni kinga mwanchu muligeri Etaya Television turiko mocha aliaberega bwatika korwase chi ase county ya Nyamira nabigo nimbe kingo baletere morobiri omanyekaine buna ege koro komanyana rali abakoro nkikere igo tubasa ko mocha ime Etaya Television biamono sana sesenigwa. Asante Chinkobi. Omurigereria boigo nimbenga korentero morobiro kurukwa nga oborabu esabato gochaka chinsa 12 chia mambia goika chinsa inye chia mambia twararigereria mangana ya lesson twararigereria mangana Biblia twararigereria mangana yogotera agotera kuri kwa Nyasaye mumanyete buna togokora ebinto bieto igokera ritukuri esabato tomera nego chakera chinsa 12 chia mambia amona injere Maube goika chinsa inye. Yes, wakere Chinkobi reporter Chaito.
Yes. Yekoro kuna Etaya TV Oborabu Wagusi. As we continue, ndete ko invite our news anchors. Yes, our news anchors mbaruba gotokonya kona cheke kiengi yaiga. Mroche mnere nene bu yaiga. Waro kinge keki. Waro kingo. Yes. It's about that time. Tote tobutore keki. Tote na officially Etaya Yaokire. Alright, kidogo pale Cash. Nafikiri tuko na wengine ambao tuja introduce, ndio? Cameraman wako wapi? Achaka sijamuona hapa. Methusela producer wetu amesema ako sawa. Cameraman wakuje tu haraka haraka, baada ya hapo tupate jamaa wetu wa graphics, logos. Au wakuje tu kama timu moja tafadhali. Filo, Achaka, Filo, Achaka, Methusela. Ni hao tu, alafu tuingie kwa kukata keki. Ile timu yote ingine imebaki kuje. Ash. Yes. Thank you, karibu sana. The rest of the staff. The rest of the staff wafungulie pale, naona ni kama mlango umefungwa. Mostly behind the scenes. Wafungulie. Asante. Thank you. Asante presenters, naona wamekuja. Wacha tukate keki, ni kama tuko sawa. Cash, take it up. Ni keki tu. Yes. These are the great men with Etaya TV. Nkagerete mwabamanyire mwarorire news chaitorero for the first time ever. This is how we do. DJ, tuko na wimbo ya birthday pale Cash. Yes. Hai, tuwekerengero yoko butore keki. Ntagete asamo. Mubato moyo. Babuji. Moto welcome. Sema ako sawa. Officially Etaya TV. Totere amo. Asante abarari baito na bwabo. Sara Ontita, Eric Bosire. Happy birthday Etaya TV. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Etaya TV. Cash kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki kule. Kata keki kule. Kata keki sio ugali. Yes. Yekoro kuna Etaya TV. Tuendelee tena You are witnessing for the very first time. Kuja hapa bwana, chapa hiyo kitu, chapa hiyo kitu. Of Etaya TV. Sawa. Are you ready? Listen. Wacha sasa walishe, nafikiri watalishana, alafu tutaita pale mmoja mmoja watatu wawalishe. Bako baragiri yakega Cash. Gabaragira ni abugo. Sara igoro mono bona. Takuno maikomera rangi ontita. Takuno maikomera Sara. Very good. Chinkobi gakiba akere chinkobi. Etaya TV chinkobi. Wosiro Moire. Rachel Makori. Mose, super producer. Very good. Job Ombaga, Igo. Aya Kefa Bosire Nego.
omuntu bo sports. Aya oyo nde Makumba ngayale Makumba tigatora leta abaligere na baro bakega barole keki Makumba nchoe bwe keki gana Sara osire lero yo kwaego Makumba sagero ngayale sagera chae bwe keki gana ere mnomo sagero man pepe tigamarora sagero man pepe Ombiro abasani baito na babaye weke Sara bandagere ombiro ngayagenda Mwanike ekana kurangena lyogo chanto ichora se kamera babuji very good go kwaru abono go kwaru babuji sijamuona ombiro Orurare karaira na maiga Babuji so amotwe Ombiro alafu orurare bwati ko maiga Oye kwairo ekeki karuo Babuji very good Ombiro mambo mombinya babwatigo Sara gasana bana tukienda kumalizia sasa Buyamano sana Ombiro Orurare Oroberere chingero Thank you so much Keki go kwa hiyo cho ya Sara bana Keki Mongwana wale maiga sikamaiga na nyaroka na bagoche atene naba ise Mary ise Mongina makacho ngayari Mongina makacho sogote tabi Mary ise ayagene chuo chawe kwe keki sawa kidogo tu rumba ya mapesa ingia Mary ise kae kuchia vile mwana utanipa signal pale tunamalizia sasa kipindi cha lala salama ile keki Etaya sikamaiga na hata watu changa la kuranga rumba ayo ndare soaga papa kitoko biamono Mary sense mama maeta sasa kote tabi mama nalile very good keki Etaya mbiyegocha keki Etaya mbiyegocha sikamaiga ngolia Karora banta bangega ile bisire samie tagoja ngakiwa no mwabai kuna msichana hapo ana dance vizuri akuja apewe keki huyo wewe kucha leta yeye apewe keki abantu baita takorwa maiga utacheka Sara uchire mwana kuchiali saba na inchi abaereri thank you so much reporters wetu bai we keki bori ogero pito tagocha gali chuga umosako keki ogero pita ai moseka kwa Thank you. Wape. Elu weane kobugie saxophone muramo ha. Mira, oye, por ahí todo el Moriange, ¿qué quieres decir? Filemon, tu pesigno, Filemon, si kama Saba.
Thank you very much abantu baito mbiamono sana. Gendera kurigereria Etaya TV. Yes, nipatie mchana. Waendelee rumba bando waendelee. Kitu ni tamu sana. Abantu baito bono na omogo chake sabali. Ngora iga ntumira ne Moscow. Mageretenga bono mbiatori. Thank you. Abasani bari baito mokumya keigo bari baito. Sagero etimu Elions nago tebetio nyebeka. Yes. Omwancho moligeriri Etaya TV. We have officially started. Make sure tebyo mosani atebya basani na Etaya chakiro officially from today onwards. Emeroberio ego chaka kwaliganibwa officially. Thank you. God bless you. From Etaya TV, we appreciate you. Peace. Nyoso na mchana let me see okoluka ngai na monyoso na mchana let me see wale bandi kopi tukuje tupige kitu kwa heshima. Inaitwa officially Etaya TV is live on air. We are doing the thing. Hey. Okoluka ngai moka nyoso na mchana. Makotongo ngai tango nyoso na mchana. Ngai
Bwana, hasira za nini we Bwana, wataka kuniua bure Bwana, yule si wako na misi wangu wewe, chukia nini kati yangu mimi na wewe, chukia nini kati yangu mimi na wewe.
Inaweza ama iwezi? Inaweza. Tusatuambiana ukweli, hii imeenda. Hii imeenda, rumba imeenda. Najua sasa hii ni rumba pena, kuna zingine zinakuja. Kumaanisha kwamba every Saturday as from 5 p.m. utapata bands mbalimbali kwenye nyumba. So you should not miss this. So my name is Babu Mkogo Kigogo. I'll be presenting Rumba Kitoko. Anywhere you go, announce your Sokochi, but having a Babu Mkogo Rumba. I'll be giving you a weekend that you never got in any place. This one is big. Big. I mean, without going to big. Sijui kama mliwesikia hii wapi. Ni wapi? Najituliza kwake kasuku. Aya ngoja. Are you ready? Nataka hii tupatie dedication. Dedication inaendea wale wapendwa wetu wote. Wale ambao wamekuja hapa, wale ambao ni wapenzi wetu, si ndio? Kwa sababu ya Etaya TV, si ndio? Special dedication kwa wale wote ambao wamekuja hapa, tunawaambia kwamba tunawapenda sana. Give it to us, Spirits. Unasikia kama F pale? Unasikia F? G ni sawa? G. Hapo sawa. Twende.
I tell you, this is one of the biggest things in the house. Tumekuletea hii show moja ya zile nyingi ambazo ziko. Chingero Chiroro, David Gembiroro. Thank you so much our good brothers for coming. Thank you so much our Rumba band for coming. This one is the biggest. Mimi natoka. Unasema namna gani? Fine tu mimi unataka. Mimi nataka kwenda kwangu. Bwana mjomba wangu. Ulipenda